Šta radimo na stancima? Evo, tražimo glinu. Ako znadete na onim petrinjskim stuckama, upravo ona crvena crta se dobiva od ove crvene gline, odnosno to služi kao boja. U to vrijeme, kada je bilo u Petrinji preko 50 lončara, ovaj materijal je vrijedio zlato. Da možete malo reći o tim šarama sad što upravo radite? Pa svaki, da, tu u Petrinji dok su bili ti više lončara, svaki je imao na svojem, recimo, loncu za rijeku kiser, neki je imao 3 crte, neko je imao 2, po tome se poznao. To je bio kao neki potpis. Kao neki potpis, da. Evo sad, pošto smo ju napravili, znači trebali bi skinuti. A pošto su većinom petrinjski lončari bili tamburaši, imali su žice da odrežu.